Juk mata yang kak rin nelfon ya. Muntak yang kak boleh. Tak tolong na ngarek padi boleh. Ih, pakai ngancam segala lagi. Apaan sih? Le, de iya mun lagi nelfon angka. Kok terus tak pun tak sekejap. Yaudah ngomong cepetan. Sing kok tahu harap bapak mak ngampul seharian. Engkau WA letak beles, nelfon letak iya jepin, letak yang kak rin nelfon, bergerak habis na bola. Jadi ngaran masalah na, pola na foto profil je batang ke tangan kok ya. Mara yoba kok lah, cekik ngampul boleh. Kenapa lo Gan? Iya kan bening kok sa kente yang, jadi sa kente bela bening kok de iya. Gak usah ngarang deh, mana mungkin. Ngarang apa? Ngarang kitab. Lan, mara ke dingaki. Bela ruah, benitang pacar, arutang ponaka. Tapi udah ada buktinya lo foto sama Bella. Di situ lo senyum. Kelihatannya happy banget. Iya. Dumang ka rin na foto pas ding nyerodeng nga. Ngom arong ada iya. Lata ka ronongku belanan. Bella deket banget sama orang tua lo. Dan lo gak nolak itu. Iya mas kembu ben bela pas arap palang. Kan ko kan lan moca bela ruah tang panakan. Anan po kamo. Ito timon benembu arwa bela arwa kompo ya. Lah baan. Jadi baan kengki pikir na ko. Coba ko orayan pikir na tak leko. Nangko lah baan mo lang kadung robot. Pas orang lain si parwat. Nangko ria lah. Lah. Iya tapi gue kesel man liatnya. Lo gak bisa apa mikirin perasaan gue? Hah? Eman? Lo. Kimbil datangnya mago yoba keman. Ya, edi ngaki. Lamba engkau lahir. Sepas enyama na Vino ge Bastian ge Ria. Ada gig benembu usaha saya mbak pelotu ngare. Pas menyaman yoba keman. Sedana Vino ge Bastian bero kan kok. Yoba ke Unes mun kok. Hah. Ya, setidak iya baik. Engkau dah tak berterwetah, engkau dah tubuk atau karbon benar. Tak berterwetah. Setiap kita putus. Kok malah dimatiin sih? Kenapa jadi dia yang marah? Harusnya kan gue yang marah sama dia.